Kako je pitaj me za bilo koga, ja znam Kiki. Kiki? Kiki. Koje slovo ona bila? K. Molim? K. Kao kupus. Haha, ti si bolje, ti si roštilj. R. Nego na R, kad smo kod R, da mi kažeš raščilibolizovane krebe-zable, to je isto na R. Molim vas. Šta znači to? To je baš jedno jelo, kao roštilj, ali se kaže raščilibolizovane krebe-zable. Pa ponovi ako možeš na slovo R. Kako si rekao? Raščilibolizovane krebe-zable. Od svega je zapamtila krebe-zable. Ja nemam pojma, ne mogu. Raščilibolizovane krebe-zable, molim vas. Raščilibolizovane krebe-zable, bravo! Bravo, bravo! Ajde ponovo. Okreni se, okreni. Raščilibolizovane krebe-zable. Raščilibolizovane krebe-zable. Raščilibolizovane krebe-zable. Ne mogu da kažem to. Polako, ulica. Nastavljamo snimanje kući. Idete povodom prirodno.